Ibihe byiza kuri mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje mu makuru azindutse avugwa muri siporo, cyane cyane muri ekipe y'igihugu ya Brazil. Ku munsi washize n'ejo bundi hari ku itariki 27 nibwo mu gihugu cya Brazil hazindutse inkuru nziza cyane ku bakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Brazil, aho iyo nkuru yavugaga ko Neymar rutahizamu y'ikipe y'igihugu yahamagawe muri ekipe y'igihugu. Gusa kuri uyu munsi hari indi nkuru izindutse ivuga ko Neymar ashobora kudakina igikombe cy'isi bitewe n'ikibazo cy'imvune. Rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Brazil bamwita Neymar Junior Santos ashobora kudakina igikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2026 nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hariya muri Brazil ritangaje ko uyu mukinnyi afite ikibazo cy'imvune itaramwemereye kuguma mu mwiherero. Ubushize ubwo yahamagarwaga n'umutoza w'ikipe y'igihugu Carlo Ancelotti cyangwa se Ancelotti wabivuga uko bishaka, uyu mukinnyi yagaragaye ari mu byishimo bikomeye cyane nyuma yo guhamagarwa n'uyu mutoza. Gusa icyo bamenya nuko Neymar ari umwe mu bakinnyi bategerejwe cyane muri ekipe y'igihugu ya Brazil, ikipe ikunze kwitwa Seleção, dore ko byari ibyishimo bidasanzwe ku banya-Brazil nyuma y'uko bumvise uyu mutoza Carlo Ancelotti ahamagaye Neymar muri ekipe y'igihugu. Gusa uyu mukinnyi wazahajwe n'imvune ntago yakoze imyitozo, ntago yayikoranye n'abandi bakinnyi nyuma y'uko agize uburibwe bukabije mu mpfundiko. Noneho abaganga b'ikipe y'igihugu ya Brazil bakemeza ko yabanza akitabwaho. Ibi ngibi byatumye ava no mu mwiherero w'iyi ekipe mu gihe igikombe cy'isi kibura iminsi itageze no kuri 14 kugira ngo gitangire, dore ko iyi kipe yitegura amakipe bizahurira mu itsinda C. Ayo makipe akaba arimo Maroc ikomoka hano ku mugabane wa Afurika, hakaza Haiti ndetse na Ecosse. Urumva ko iri tsinda rikomeye. Ba rutahizamu iyi kipe isigaranye nyuma y'uko Neymar asohotse mu mwiherero w'abakinnyi harimo uwitwa Endrick, hakaza Gabriel Martinelli, hakaza Igor Thiago, Luis Henrique, Mateus Cunha, Rafinha, Ryan ndetse na Vinicius Junior. Brazil ni imwe mu makipe aba yitezwe mu gikombe cy'isi, dore ko iyi kipe ariyo yacyegukanye inshuro nyinshi, aho yagitwaye inshuro zigera kuri 5. Aho ngaho twavuga mu mwaka w'igihumbi 1958, mu mwaka w'igihumbi 1962, igihumbi 1970, igihumbi 1994 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2002 ari naho iyi kipe iheruka gutwara igikombe cy'isi. Iyi kipe imaze imyaka igera kuri 24 itegukana iri rushanwa cyangwa se igikombe cy'isi. Gusa ntabwo ari ubwa mbere bibayeho, kubera ko kuva yagitwara mu gihumbi 1970 yongeye kugitwara mu gihumbi 1994. Urumva ko hari hashize igihe kirekire. Yagitwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha akaba ari naho hagiye kongera kubera iki gikombe cy'isi kigiye gukinwa muri uyu mwaka turimo wa 2026. Igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kibere muri Mexique na Canada. Kizatangira ejo bundi ku itariki 11
z'ukwezi kwa gatandatu kizarangire kuri 19 z'ukwezi kwa karindwi Nyakanga. Ni muri uyu mwaka turimo wa 2026. Ni ikibazo gikomeye cyane, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ikipe y'igihugu ya Brazil iramutse igiye mu gikombe cy'isi idafite umukinnyi ukomeye, umukinnyi ufite izina nka Neymar, kubera ko byaba bisize icyuho muri ekipe y'igihugu ya Brazil. Reka noneho tubagezeho abakinnyi iyi kipe, urutonde rw'abakinnyi iyi kipe ya Brazil yahamagaye bazayifasha kwitabira igikombe cy'isi. Reka duhere ku banyezamu. Abanyezamu harimo uwitwa Alisson Becker, muramuzi yakinnye muri ekipe ya Liverpool. Hakaza Anderson, hakaza uwitwa Weverton. Twigire kuri ba myugariro, hari uwitwa Wesley, hakaza Marquinhos, hakaza Danilo, Alex Sandro, hakaza Gabriel Martinelli, hakaza Ibanez, hakaza Pereira, Santos ndetse na Grema. Ni Brema, hakaza Santos, hakaza na Brema. Reka noneho tujye ku bakinnyi bo hagati ku ikubitiro turahasanga Casemiro. Uyu nguyu muramuzi cyane muri Manchester United ndetse no muri Real Madrid. Hakaza uwitwa Lucas Paqueta, hakaza uwitwa Guimaraes, hakaza Fabinho ndetse na Danilo. Abangaba n'abakina hagati. Reka noneho tuze turebe kubataka cyangwa se kuri ba rutahizamu. Ku mwanya wa mbere bari bahamagaye Neymar, hakaza Luis Henrique, hakaza Ryan, hakaza Vinicius Junior, hakaza Rafinha ndetse na Martinelli. Tutibagiwe Cunha, Endrick ndetse na Thiago. Abangaba urunguru ni rwo rutonde rwahamagawe n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Brazil Carlo Ancelotti. Ni ukuvuga ngo hagize igihinduka kuri Neymar mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha ari imbere, nabyo twaza kubibagezaho. Gusa icyo mwamenya nuko uyu musore yasohotse muri squad bitewe n'ikibazo cy'imvune. So ndabashimiye cyane mwese twabanye rero, reka tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, kandi mujye mwibuka gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Jya wabategura ibi byose, nitwa Olivier Rimana cyangwa se Buhuru Boy. Ndabakunda cyane. Ciao.